sebuhleni emntwini obukhosi. Hawu nabo phethana sabavele bahle bethe noma abantu. Nake sicela usitshele usungubani libitho lakho nesibongo sakho mama. Igama lami ngingijabula ukade kusuke emagesini. Umsime lo libutho lasemagesini leli. Yes, lasemagesini. Selebona liyavutha lithibhele, yavutha lithibhele libutho lakho. La Nkosi liyavutha Dlamini wekunene. Sithe Nkosini yethu Nkosi. Kunjalo. Yebo baba. Siyajabula ukubona ukuthi inkampani yethu yawesekela emakhosi kanye nemisebenzi yawo. Ungathini nje wena umele inkampani yaka EEC kusho ukuthi nani niyawesekela emakhosi kanye nemikhosi ebugala. Siyawasekela Nkosi emakhosi ethu akangwane kunye nedinkampani yethu yemagesi ngoba Nkosi leli vele liqhakaze kangaka nje gwalagwala liqhakaziswe ngiwona lamagesi ngaphandle kwawo Nkosi hawu ngaba likho la kangwane Nkosi kalimnyama khwishi nyalo luvathi lodwa Nkosi luqhakaze qhaka Nkosi weDlamini wekunene. Ngibonga kakhulu kuMD wethu wababa emkhonda Nkosi yami kunyana GM wethu make mamba lesihlala unathi ngaso sonke isikhathi lo sale nje kule ngaphane usinakile naye baba emkhonda Nkosi ngibonga kakhulu gwalagwala ukuthi cha nabo basenta sikhuthatheke lokuthi akhona lana otherwise ngabe asiwati lamasiko Nkosi but nje since sibe lana Nkosi konke sikwati kahle Nkosi wasangwathi shisa langa lelikhulu lamsakagidwa lapha emntwini obukhosi ebuhleni sibona luthango alusoluhlene katheni nibuya kuliphi libutho nebomama sibuya kuthini lasemagesi ka EEC yikoni bahle kanje nje vele niyakhanyisa le asikhanyisa livelo nemambala umuntu ethola uma ke bani ngingandile wakasibani kodwa emdlanyo wabhangela kulo ungathini nje ngalomkhosi wobugala amuhle umkhosi uyabuthanisa bomake evelo sibonga kakhulu nje ithuba lokuthi nathi inkampani yethu sivede ukuba sisebenza umsebenzi ukhuluma impolo enhle kakhulu umkhosi ubuthanisa bomake evelo bomake nababuthene yinje into lokho bayifunze nabalenhle asifundisana lokuningi sibomake ngikuphatha kunekuphila nje nake kumelana lathi tonke idingo lokuvelako kuna empilweni yamanje Mamba ungathini kambe nje inkampani yaka EEC kubonile kukuhle ukuthi ingalikhipha libutho ilesekele ngetimali nangetimoto nangako konke siyabonga kakhulu nje enkampanini ukuthi sisekele ngalomkhosi siyathemba nje ngiminyaka siyaqhubeka kasisekele kuhle kakhulu siyakhuthatheka Phezu komkholo cha mani bomama tela phezulu nawe sawuthethule nje kafishane manje ukuthi ngibani okabanzi libona libutho laka EEC So yes, please come. Ngusele bakangwane. Ligama lami ngingijabula ukade ngisuke emagesini ebuthweni lasemagesini.
bekusho ukuthi siyabonga kakhulu ukuba kulo mbuthano lesiwo namuhla singiphezu kwemkhono wemagesi. Nathi sibonga nje ukuthi namuhla lokusilana awu impela tosikisa amagabazi impela njengalobonakala nje ukuthi kukuhle kangaka bakangaki. Sisho njalo-ke bongozi sithi phezu kwemkhono bayethe wena Mabukisi Foundation, lwati nebuve ingcebo.